Kene kedai ke Akashvani Shillong ke kubor ban puli dailu setas im kini kilong kimat bakong sam jong ke kubor. Penlong jihalang ke sokar pedeng bat keseng san pertai baro banyak keren halor kamat ke bedai bat ke Bangladesh. Ke India kelanang penbuni ki jhat kit mar nalari kenang ban penduna ya ki jengkersan bat jengshan ya hakiwai pat kiri. Bat en penlong ya ke Jowe Festival arajar arpusau hapathar kema jong ke Western Ribhoi Sport Association haka khatlai bat khatsan tarik mentau benai. Ka sokar pedeng nen kesengi kala penlong ya ke jialang bat keseng san pertai baro banyak keren halor kamat ke bedai bat ke Bangladesh. Haka jialang ke belalong New Delhi Menteri ke Kambari u Dr. S. J. Shankar ulayathu ya kino yalam seng san pertai syapang ke jiakan art ha Bangladesh. Haka jialang layadon lang Menteri Yadari u Rajnath Singh Menteri Kobari u Amit Shah Menteri Katanat Parliamentary Affairs u Kiren Rijiju lambat u Presiden ke BJP u balong ru Menteri ke Sokar Pedeng u JP Nadda. Unong yalam kalyang persya jangka Lok Sabha u Rahul Gandhi ru uladon lang haka jialang. Ha Bangladesh ke anti-discrimination student movement kala proyek dak dagijing temu nakabenta ban thawe ke sarkar bashipur kinoya krishan lang hakijing yaki kala terwayo Dr. Muhammad Yunus kum unong aibut barang ba jong ke sarkar shipur. Lapan tip yakane da unong krishan ba khamat unahid Islam leng ba ke video ha ke social media. Katkum ke jing ong jong kinoya krishan u Dr. Yunus ula menjur ban shim yakane ke benta. U President Muhammad Shahabuddin ularai ban thawe ke sarkar Shipur ban sanshare ke ri hadin ke jing her chuki jong ke menteri rang badu ke Sheikh Hasina habakari ke don hapadeng ke jing kan art bat jing ka ja ke bajur hapadeng ke pulit bat ke samla puli ke beliak hi persya ya ke sarkar halo ke jing bha kerpang hakikam sarkar ke bala lampat sha ke jing duno ya palat khandai po kimin simbriu. Namar ke jing don jong ke jing yakan art ha Bangladesh ka Border Security Force Meghalaya Frontier kalanang penjuri ke jing pahara hasilun ter ke kaput India Bangladesh banyada na ke jing wandrung bean bat jing khayi bean ha kaput layathu ke BSF hnen ke si. Lapatha ya baro kilan custom station but integrated checkpost ki badon ha kaput jong ke Meghalaya bakin long ki bapet ngor bat la perkheng ru nan ong bia bat la perkheng ru ya kalet kawan jong kibriu hasinanter ka kaput ka sarkar Meghalaya kala pinjari da ka curfew ha ka por min miet ha ki jaka kaput bat ka Bangladesh ban penduna ya ka jingkershan bat jingshania ha ki bai pat ki ri ha kalyang ka kit ka ba da ki jhat ke India kala nang penbun ki jhat nalari ban kit ki mar ha po la ka ri bat shabaru ha ka ba menta ki don hadu shihaja sanspa lai photoli ki jhat ki bucket khat lai point hinyo million gross ton jiti ki mar ya ka ne la pentep ha ka yung dor ba thawan hinin ka si. Katkum ke jinga thu jo Menteri Katanat Ports, Shipping and Waterways Usarbananda Sonowal laong ba shihaja saphawe tali ki jhat ki bucket iway point hinyo million gross ton ki mar ki kit ki mar khayi ha ki jaka ru duriau kata kat hadu ubnajaliu mentakasnem. Kat ba south pa praposan talipan ki bucket katway point khandai million gross ton ki mar lapinyat Sha ki kam khayi shashiliang duriau. Lapenyo ru sautali ki jhat ki bakit 100,000 not sau gross ton hapo ke Indian control tonnage. Ke sarkar kala shim kato ka nikilat ban penlong ya ki India ka bala ban yeng halaki jongki kijat haka kit ka ba da ki jhat. Ka President Draupadi Murmu bat Menteri Rang Badu jangka Fiji Usiti Veni Rabuka kila penyat ya kecingalang IT ya kikot kisla kendo badan kam nak benta ka project banchna ya ke super speciality cardiology hospital ka ba shispa jingthia ha Fiji bat ka High Commission of India Chancery and Cultural Center Complex ha Suva. Yakikot kisla badan kam la IT hau a High Commissioner ke India Hafiji UPS Karthi Gayan. Kani kedai ke Akashvani Shillong ke bon lam shapi ya ke kupor.
Ka Juwe Festival Arajar Arpusa ban rakhi ya kicing kiu shaprang lamba ka jinge day parashnong parathau kan long hamadan nile kai patar khama jangka Western Ribhoi Sport Association haka khatlai bat khatsan tarik menta ubnai ya kan ni kata masala pen long dak office jong subdivisional officer patar khama civil subdivision balakir shan dak office jong deputy commissioner Ribhoi balabai tengka dak chief minister special grant but Uba sosteni sotun MLA unlong ukongsan habaro RC jong katamasa kan kuntup ya ki program baper kum ka drama na ki school halor kapang ong em ya udrox ka jing kop shat bat ki wei kan don ru ka jing pinbeng ya na ki kun huntem kum ka colors somersault bat kin tiulin mopnyang kadan san thai bat rang bhabri na ka miss Nakabenta ka Miss Bat Master Western Ribhoi Pageant ka Jiyakop Shetshingshen Bat Kiwede. Ka High Commission jong ki India ha London ka lapin mi ki jing batha ikinong India ki balet che United Kingdom bakin long ki bahusyar bat pet ngor bha hadin bekiladon ki jing ki bat jing ka ja hakikat tu ka ni ki benta jong kari. Lapin mi ru ya ka ni ki jing batha na ka benta ki nong shong shinong ki India hadin ki jing bomdon ka shong suk shong san hakaleng ka UK na ka daw ka jing ki man persha ya ka jing wandrung bat buhai shinong ki nong wei shapo kari. Balabot sa ka jing shadung kilaingut ki khana ha Southport. Ka High Commission ka lakan tu ye kinong India be ki deban sngap bat shashkor bhai ye ki jing pintip bat ki khubor bat ru ye ki jing batha be de bat ki jing shingan balapin mi da kinong penya ka sanchar khadar bat bakin kiar na ka balet shiki jaka badon jingma. Uslap ubajur ulapan thut ekalet kawan bat penshlai haki babun ki jaka ha Jirang constituency Ribhoi district namar ki ching ther ulap ba lahap ban khang no ekikat tu kani talik school nadu Jorabat hadu khanapara namar ka kalarung shadu ki kamra class uba sostani sotun MLA ke Jirang ringkat bat kinong tray jong ko office ke BDO kilalet jingo ek school bala sakta na ki jing shlai bat eki wede ki jaka u MLA ulakan tu ye ke sarkar bakan pa ikijing ajing yarap lingba ke emergency relief fund banyarap ikitu ki belangat haka apot jong ke jing shlai Kesokar pedeng kalong ba kala pensange ya ke jing trekam jong ki shiklur khandai phau ar laktali ki sim card hakal lengkari khanang bante lakam ya ke cyber crime haba jubab ki jing kali haraja sabha umantri khanna ki kam platangka upan kaj chaudhary ulong ba ke sarkar kamla sha ki kam thok kam shukoleng ba ki mobile phone ulong balala ban pinlang hadu arhajar south park lurtangka ka pisa na palat 0.1 laktali ki jing ujor hapo ka citizen financial cyber frauds reporting and management system. Uchodori ulong balapentre kam ya toll free number uwe khandai line note nakabantaban ajing yarap hakabalet bo jing ujor pasha iki kam thok kam shukor lengba ki mobile phone. Kumbal sapo arngut ki breu ki layap na ki jing shatlin shop haki bor mariang hamizoram hapedeng ubanai leber bat jemmang mentakasnem layatu ki kubor sorkar. Hagajia lang jong State Disaster Management Authority ka Mizoram balapinya do menteri rangba laldu homa kilapin I basan hajar kandas pa laipo pratali ki yeng bat ki jingtai kilasha penjulor haki bor mariang na ki saupo arngut ki balakhalat laipo saw kilayap haba ki yeng jongki kilasha penjon shatap haki jingtwa khando haki nyautali ki jaka ki badon hakanong ba aizol haki arpo pratari ujemmang laong ki kubor sorkar Kajingjot uslap ha East Janta Hills District kalawandra akijing tua kando hakasurok bat National Highway ka Bahenriu ka ba hakashnong kuliang hakasantarik menta ubnai kajing tua kando kalalong ka bajur hakaba ka we ka kalurit kala shatap hakakti bat ki mau kane kajing ya tua kando hakuliang kala pentut shibun ya kajing ya jungki kali ka balakta ya kalet kawan jungki khana school ki nongpang bat ki nong le jing le na ka we ka jalla sha ka we pat Amsham na yok kubor bandon kanu ke jingja basungsi kibor penya district ringkat bat kipulet kedang treshitom ban penku ya ke jingtua bat pelat na ke jing kapnya kikali kato ke kubor kalakut na ke Akashvani Shillong sababan ap mentai ya ke program ke babut kene kedai ke Akashvani Shillong